watatu hivi kama wanne, lakini hao wengine we are 30. Kieha ruo na maithori nĩ igomeire matura ma Nyeri na Shaka kaunti-ini ya Nyeri thutha wa itoi cia Al-Shabaab gutharikira na kuraga enji ana a mahiga kware-ini ya Shambir Fatuma mwena wa El-Wak kaunti-ini ya Mandera. Kasa ya jana usiku bado tunazidi kuongea na wale watu wanaweza kutusaidia, lakini hakuna mtu hata mmoja ametujibu kutoka kwa MP wetu, senator, governor. Hakuna ripoti wametupea kuhusu wale watu wako wale wamekufa Mandera. Kuringana na John Masharia uria ni muihwa wa umwe wa aria makuire ni atariirio ria mwendwa wao au magarire mwaka muhituku na akiingirira wenji wa mahiga kaunti-ini ya Mandera niguo kwiyethera uboco wake wa muthenya. Pamoja hivi after tumezika baba yangu. Sasa kutoka hapo after burial alikuja huku akakaa mwaka mmoja hivi na kitu, alafu kutoka hapo akapotea juu anapigwa na ankozi wake. Masharia niongereire kuga riri ni igutha inene hari nyumba yao na niorotete ukiata gitumi kiria giacungirire mutigairia gethe miaramano kaunti-ini ya Mandera na thengia ya ugwati. Miario iria ikiritwo mukode ni Peter Mwangi uri uroragira enji a mahiga ciana ciao riria maumagara. Hawatatoka Mandera, wale wakiwa wengine wanarudi juu kule ndio kuna pesa. Hapa hakuna pesa, hapa ni shida juu ya shida. Mwangi niongereire kuria atongoria mwena ucio manyitane na thirikari niguo guthondeka mieke ya mawira kuri mbeu njithi na uguo kumathaitira matige gwitwara moko-ini maito ici cia Al-Shabaab. Vijana zaidi ya 200 na kitu. Zaidi ya 200 na kitu. Hata kuna leo anaitwa John akojiani anakuja hapa kuleta pesa ya shule. Hata mahali watu waliwao wako karibu na hapo. Lakini yeye alisikia akiwa kwa gari vijana wenzake wameuawa. Rugikira ndeto ino mukode ruhonge rwa borithi kugera rurenda rwa Twitter ni rugite wenji wa mahiga ni urugamitio kwa ihinda kaunti-ini yo na mihango ya gwethana na itoi iria iratafaniria giko kiu ni yambikitwo. Ndumiriri ino niongereire kuga andu 156 ni marahonokirio ni maabitha a honge cia ugitiri thutha wa gutharikirwo kware-ini cia kwenja mahiga cia Fincharo na Shambir Fatuma kaunti-ini ya Mandera. Riri tirio rita ria mbere ikaria mwena uyu kuhutio ni mirurumo ya njirugi iria irathukagio ni itoi cia Al-Shabaab icigo-ini cia wenji wa mahiga kaunti-ini ya Mandera kilomita magana maingi kuma kaunti ya Nyeri. Tariki 4 mweri wa Dithemba mwaka wa 2014 nirio tharikira ya mbere yahanikire kware-ini ya Korome na gutiga andu 36 makuite aingi ao maria kuma kaunti ya Nyeri gicigo-ini kia ubunge gia Kieni. Mieri 7 thutha ucio andu angi 18 makiuragwo gicagi-ini gia Sokombuzi na angi 11 magitigwo na nguraro na ona rita riri aingi aria moragirwo kana kugurario moimite kaunti-ini ya Nyeri. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.